جانبی من نگهی گر میتونست، مهر افزا سخنی نر میتونست. چند روز است نپرسیدی مرا، بی سبب یار تو رنجیدی چرا. چند روز است نپرسیدی مرا، بی سبب یار تو رنجیدی چرا. یا زوال و دلات مهر نبود، در نگاهت شرری سحر نبود. یا زوال و دلات مهر نبود، در نگاهت شرری سحر نبود. از چی یک بار نپرسیدی مرا، راست یا نپسندیدی مرا. از چی یک بار نپرسیدی مرا، راست یا نپسندیدی مرا. عیب نیم پرسیدنی یار، یار بیا فرصتت یافته هر بار بیا. عیب نیم پرسیدنی یار، یار بیا فرصتت یافته هر بار بیا. من به زنجیر نبستم بری خون، انتظارم به تو بیدار بیا. من به زنجیر نبستم بری خون، انتظارم به تو بیدار بیا.
آفرین دلیر جان. واقعا هم هموطنان عزیز، پایه از همه خوشبختی و مستحکمی که در زندگی ما و شما هستین محبت داشتن میان همدیگر است. انا همین محبت است، انا همین دوستداری است، انا همین احترام نسبت شما است عزیزان که هر وقت با تهیه برنامه شروع میکنیم خرسندی من دو چند میشود، چون دوباره روبروی شما با امر تقدیر با همین دوربین دوچار میگردیم و اقبال بلند و افتخار میکنیم که در خاندان شما مهمان میشیم. بیننده های عزیز، شامتان بخیر. یک درود گرم از نام گروه ایجادی برنامه فضا به همه شما. چون هر وقت عزیزان برنامه فضا است، دیگر مهمان خاندان شما ما نیز در برنامه مهمان داریم. همین جوانی بسیار هم صاحب استعداد، دلیر جان، دلیر اسمت الله، واسخوان انسمبل 6 مقام کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به نام فضل الدین شهاب و همین دسته هنری که همه شما را من خوش آمدید میگویم به برنامه فضا. خب دلیر جان، یک ترانه نهایت زیبا سرای دید. واقعا من گمان میکنم هر شنونده که همین حالا ما رو تماشا کرد، هر بیننده که ما رو تماشا کرد، از شنیدن این صدای شما، از شنیدن انتخاب متن شما واقعا خرسندم گردید. اگر عاشق باشد لحظه های بسیار هم زیبایش پیش نظر آمد. تشکر. بیاید یک سلام، یک پیام به مخلصانتان، به اهل و اولاد و خویش تبارتان بگویید. اولا سلامی خود رو عرض میکنم به کلی تماشابینان تلویزیونی سفینه، به خصوص به تماشابینان برنامه فضا و به شما سلام خود رو عرض میکنم. ما علل خصوص مینداری میکنیم که به ما باوری کرده ما رو به این برنامه دعوت نمودید. سر ما به آسمان رسید. صحتمند باشید. دلیر جان، برنامه فضا را چند وقت است تماشا میکنید؟ میدونید اگر خطا نکنم قریب طولی 2 سال است که تماشا میکنم و نیت هم میکردم که شاید روزی میشود که ما هم اشتراک کننده این برنامه میشویم و بسیار خوشحال هستم. تشکر. میدونید که برنامه فضا این برنامه زنده سرایی است و واقعا این منبری است که البته هنرمندان اصیل را به بیننده، به شنونده، به دوستدارانش خوب روشن و واضح نشان میدهد و امروز بسیار خوشبختیم که شما همچنین یک جوان فعال در برنامه ما آمدید و ترانه نخستین را سرای دید. خیلی جالب بود، خیلی زیبا بود و دستاندرکاری مثلا نوازنده ها هم در اینجا عیان بود که واقعا هم برابر صدای شما یک نغمه ها و یک نواهایی را روی کار آوردن که دلچسب و دلگرم کننده بود. خب بید نخوص از ترانه اولتان قصه کنید، چون یک سوال همگیر است ولی گمان میکنم شاید منتظر بودید که این سوال را ما به شما میدادیم. چگونه تولید شد و چرا خواستید که به همین راه، به همین میدان پر از مشقت بیایید؟ اگر به سوال اولتان پاسخ گردونم، این ترانه در اصل قلمی کاری شاعر نریمان بقازاده که استاد امیر دوستمحمدов آهنگ بستگی‌اند و بار اول این ترانه را یکی از سرایندگان حافظان محبوبی گویم جمهوری تاجیکستان و در دوره نهایت در دوره شوروی شایسته مولا جان و سرایدگی‌اند و بار اول که من طولی 3 سال و 4 سال پیش بار اول این سرود رو شنیدم، گوش کردم، بسیار یک به من سخت معقول شد. یعنی که هم به هیجان آمدم و هم یک لذت بردم، زیرا شایسته مولا جان یک آواز بینهایت قوی، جاذبه‌ناک، ناتکرار داشتند و تصمیم گرفتم که اگر که فرصت شود این سرود رو بازخوانی کنیم و با همراهی استادان، برادران ما این را در انسمبل 6 مقامی به نام فضل الدین شهابov کار کردیم. یعنی که پیشکشی شنوندگان کردیم. راستی خیلی عالی هم بود. من بسیار غذای معنوی گرفتم، بسیار راحت کردم و باور دارم که بیننده های برنامه ما هم همین گونه. با این دنیا آمدنتون را بگویید که چگونه بود؟ چرا نمیدونم هدایت های یک نفر بود یا اینکه شنیدن ترانه های یک هنرمند دیگر بود یا اینکه نمیدونم همسایه ها گفتن که بیاید به میدان هنر روید، این میدان آسان است، کار آسان است، ولی غوطیده دیدید که چی درد و بلاها دارد؟ میدونید در اصل محیط خانواده ما بسیار یک اویله هستیم که سن خردی من قریب که هم 2 سال 3 سال بودم. در یاد دارم که پدرم یعنی که پیوسته موسیقی گوش میکردم، موسیقی هایی که اصلی تاجیکی، موسیقی سطحش بلند، یعنی که خلقی های ما موسیقی 6 مقام، موسیقی های کلاسیکی
бисёр пайваста гӯш мекарданд ва ҳамин ҳам аст ки мо аз синни хурдсолӣ яъне ки хотири малоли касе он нашавад мусиқии сатҳи паст не мусиқии баланд пайваста аз синни хурдӣ гӯш мекардем ва ҳамин ҳам бошад як шавқу рағбат пайдо кардам ва бо устод Шодравон Олим Бобоев бисёр оилаи мо алоқамандӣ доштанд ба хонаи мо омода мерафтанд мо ба хонаи он кас мерафтем ва сухани падарам буд ки ба устод гуфтанд ҳамин фарзанди ман мехоҳад санъаткор бошад чӣ мешавад ки агар шумо ҳаминро ба шогирдӣ қабул кунеду як бор аз нуқтаи назар гузаронед ва ҳамин ҳам сабаб шудае ки мо ба роҳи ҳунар омадем ва сабабгори асосии санъаткор шудани ман яъне ки Олим Бобоев ҳастанд баъдан баъди хатми мактаби миёна. خب با اونجا برمیگردیم از استاد علیم بابایوف چی آموخته چون شاگرد یک هنرمند نابغه شدن شاگرد یک هنرمند ناتکرار بودن واقعا هم این برای هنرمند جوان باید افتخار باشد باید جای سربلندی باشد چی دوزیدید از هنرشون میدونید از پیوسته من خودم که گوش میکردم علیم بابایوف رو یعنی که санъаткор то санъаткор як ба сатҳи даркорӣ расидан албатта аввал ба ягон устод пайравӣ мекунад тақлидкорӣ мекунад мехоҳад ба мисли ҳамон устод хонад аввали аввал ман қавигӣ яъне ки ҳамин устувории гирифтани авҷҳоро аз устод омӯхтам баъдан баъде ки шогирд гаштам аз баёсҳояшон интихоби матни сурудҳо ба бисёр он кас эътибор ки медоданд ва ман ҳам кӯшиш мекардам ки устод эрод нагиранд яъне ки ягон шеъри маъниш харобтар ё пасттар аз устод ман ҳамин чизро омӯхтагӣ ҳастам интихоби ман бисёр хуб дар чорабиниҳои мактабӣ шавқу рағбат буд ҳамсинфон мегуфтанд ки шумо суруд бихонед чӣ гуна буд бале бори аввал дарёфт дорам ки суруди модар хондагиам ва васфи модарам ва ҳамсинфон мегуфтанд муаллимҳо шояд гуфтанд ки агар ҳофизӣ кунӣ овози бисёр хуб дорӣ ва ман беэътибор будам ба ин чизҳо умуман беэътибор будам ва баъдан ки вақт аз оне ки падарам ба Олим Бобоев муроҷиат карданд баъд аз он камтар ба воқеият яъне ки устувор қадамҳоямро мегузоштагӣ шудам бисёр хуб далерҷон чун ин барномаи зиндасароӣ аст баъди чанд лаҳзаи суҳбат бинандаи мо мунтазири шунидани таронаи навбатӣ аст хуб ба ҳамакрун таронае ки алҳол месароед ин моле ки аст бо қаламе ки аст чӣ гуна омода шудааст бигӯеду бисароед баъдан боз суҳбатро идома медиҳем таронаи навбатӣ ба ғазали шоираи маҳбуба меҳринисо яъне ки аввалин оҳанги ман мебошад оҳанги худатон бисёр хуб эҷод кардам марҳамат از سوادم پیش استادان خجالت میکشم از سوادم پیش استادان خجالت میکشم از دفاعی طفل نافرمان خجالت میکشم در خیالیم شکافیم عاقل ورزد سکون در خیالیم شکافیم عاقل ورزد سکون از تلاشی مردمی نادان خجالت میکشم از تلاشی مردمی نادان خجالت میکشم
شود بانی مینان زندگی کردونمون می شود بانی مینان زندگی کردونمون از نگاهی سردی صاحب خان خجالت میکشم از حریصی های ناصران خجالت میکشم هرزی از دانست گوید مادرم عرضی سلام از علی که فردی رو گردان خجالت میکشم حتره‌ایم آب چی باشد اقیانوسی حتره‌ایم آب چی باشد اقیانوسی دلیر جان آفرین برای پیشنهاد سران. بسیار یک متن بلند تاثیرگذار و در این برابر نوازش ها و ناله هایی که به گوش ما رسید از رامشگران خیلی به سرود شما یک نوگانه دیگر وارد کرد، خیلی یک تأثیرات دیگر وارد کرد که این هم از مهارت بلند رامشگران و مخصوصا از استاد ارجمند درک می‌دهد که آفرینتان با دستانتان درد را نبیند. واقعا من همین همکاری و توأم و یکدیگر فهمی با رامشگر و با آوازخوان است که سرود بلند میبراید، زیبا میبراید. خب از دایره مکتب خانه قصه کردید، میبرایم اکنون مییم به شهر. کجا داخل شدید؟ با کدام رشته داخل شده؟ چگونه داخل شده؟ چگونه بود در یک فضای شهر کلان داخل شدن؟ رشته دوستی دریافت کردن با جوانان دیگر منطقه ها بیاییم قصه کنید. سال 2007 بود بعد از ختم مکتب با همراهی و دستگیری استادم علیم بابویف مرا که به کنسرواتوری آوردن، حجت ها رو سپاریدیم و بعدا در نزد بینای کنسرواتوری بعد از حجت سپاری برآمدیم که استادی بزرگ هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان حاجی مظفر محیدینوف رو واخوردیم و بعدا استاد به حاجی مظفر محیدینوف مراجعت کردند. استاد من جانم رو به دوشنبه آوردم به کنسرواتوری، اگر نصیب کرده باشد داخل می شود و میخواهم که شما او رو تربیت نمایید، زیرا که شما هم یکی از ستونهای شش مقام هستید، داننده بسیار خوبی
мусиқии классикии шашмақом ҳастед ва чунинам хушбахтона насиб кард ки мо дохил гаштем ба консерватория дохил шудем дар зери тарбияти устод ҳоҷи Музаффар Муҳиддинов тӯли 3 сол дарс гирифтем, сабақ омӯхтем ва баъдан бо сабабе ки устод саломатиашон камтар нохуб шуд, мутаассифона аз кор рафтанд. Баъдан ба ман боз хушбахтона яке аз бисёр устодони бузурги мо шодравон арбоби ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон Алмозхон Абдуллаев тӯли 2 соли дигар дарс додам ва хушбахтона соли 2012 консерваторияро бо дипломи аъло хатм намудам. бисёр хуб. чаро ки ба консерваторияи миллӣ омадед ва хостед махсусан дар риштаи шашмақом ва гумонам садотон бисёр гироҳ ҳаст, садотон бисёр шунаво ҳаст, метавонистед ки дар дигар жанрҳо албатта ҳуҷҷат супоред ба ё чӣ гуна шуд, чаро ҳамин гуна шуд, чаро худатон хостед? бале чунин ҳам шуд ки ман дар кафедраи овозхонии анъанавӣ сарояндагии анъанавӣ таълим менамудам ва чун пайваста ҷустуҷӯ мекардам, кунҷков будам. Дар бахши сеюм ки таҳсил мекардам, фурсате шуд ки ман ба саҳна биромда суруди республикаи манро иҷро кардам. Шарофиддин Сайфиддинов иҷро намудам ва баъд аз он ректори он вақтаи консерватория устод Раҷабмат Амиров маро ба утоқи кори худ даъват намуда гуфтанд чӣ мешуд ки агар ту аз шашмақом ба кафедраи сарояндагии академӣ гузарӣ. ва ман ки камтар саркашӣ кардам, розӣ нашудам. Ман гуфтам устод мутаассифона ман аз ин ронда аз вай монда нашавам. Гуфтанд ту метавонӣ дар ду кафедра таҳсил намоӣ. ва чунинам шуд ки аз бахши курси сеюм ман ҳам ба сарояндагии академӣ ба дарсҳо мерафтам, аз устод Хайрулло Латипов профессор шодравон сабақ мегирифтам ва соли 2012 чунин ҳам шуд ки ҳам аз сарояндагии анъанавӣ ва ҳам аз сарояндагии академӣ яъне ки диплом дорам. сеҳатманд бошед. хуб аз доираи мактаб баромадем, аз деҳот омадем ба шаҳр, хуб бо бачаҳо рафиқӣ кардем, консерватория хатм кардем бо дипломи аъло ки воқеан ҳамин ҷои ифтихор аз устодони забардаст хуб як каме соҳиби ҳунар шудем. баъдан роҳ сӯи куҷо гирифтед, ба кадом ансамбл омадед? пеш аз оне ки дар ансамбли шашмақоми кумита кор дарояд тасмимҳо буд ки куҷои дигар биравед? Не, аз аввал мехостам дар ансамбли шашмақоми кумита кор кунам, вале баъд аз хатми консерватория гаштам ба Панҷакент. рафтам ва тӯли 8 сол дар Панҷакент корро фаъолият кардам, то роҳбари ансамбли шашмақоми навои Панҷакент гардида будам. ва 2 сол пеш буд ки хушбахтона дар озмуни Тоҷикистон ватани азиман иштирок намудем, лауреати озмун гардидем ва аз устодони мо Олим Солиев, Солизода, Фурқат Саидзода, ин устодон ҳамин шарт монданд ки ман ҳатман бураям ба Душанбе ба кор биёям, зеро устодон гуфтанд муҳити Панҷакент барои ту танг аст, ту бояд дар инҷо шукуфӣ. омадед ба даъвати устодон ба Душанбе ва ба як ансамбле ки дар инҷо ҳунармандони забардаст кор мекунанд. хуб дар саҳнаҳои бузург роҳатон доданд ки суруд бихонед? чӣ гуна буд? тарсу ҳарос набуд ки оё аз онҷо монда ва аз ин ҷо ронда? чӣ гуна буд? ҳамин гуна қалбатон мегуфт ва ё на? дар асл саҳнаҳои калоне ки аввал ман дидам дар ҳамон консерватория буд ки ман соли 2010 сол моҳи феврал маро бо дастгирии Раҷабмат Амиров ба Москва ба конкурс фурсонданд ба озмуни суруду шоирӣ Журавли над Россия, озмуни байналхалқӣ буд ва дар он ҷо хушбахтона ман ҷои дуюмро гирифтам. аз ҳамон саҳна албатта ҳаяҷон буд, камтар тарс буд ва бисёри устодон мегӯянд ки агар саҳна барои натарсӣ ту солим нестӣ. бояд ки дар саҳна ҳаяҷон бошад, кам дар изтироб бошад одам. бас дар саҳнаҳои бузурги ҷашнвораҳои бузурги худамон низ бисёр иштирок кардагиам. устодон пайваста дастгирӣ мекунанд. албатта ҳаяҷон ҳамавақт аст, ҳамешагӣ бояд дар саҳна бошад. бисёр хуб, ташаккур. ва бо ромишгароне ки дар паҳлуат нишастанд, бо ромишгароне ки хуб дар ансамбли шашмақоми кумита ҳастанд ҳамкорӣ мекунед ва дар тавлиди оҳангҳо кӯмак мекунанд? чӣ гуна аст? албатта кӯмак мекунанд. бахусус
худи устидумон Фурқат Саидзода бисёр оҳанго пешниҳод мекунанд. Мана бо бародари азиз Шавкатҷон Оқилов кор ва фаъолият ҳамкорӣ дорем, ки бародари азимам ният доранд ду-се оҳангои ҷолиб аллакай пешниҳод кардаганд ва боварӣ дорам, ки дар ояндаҳои наздик тайёр мекунем, пешкаши мухлисон мекунем. албатта агар кор накунед намешавад. ҳамкорӣ ҳаст яъне? бале. як чизи хубе ман бисёр мешунавам аз ҳунармандон мегӯянд, ки агар овозхоне ки бо дасти худ аз уҳдаи навозиш ин ё он сози мусиқӣ барояд, хонданаш маззаи дигар дорад, ҳамин гуна ҳаст? бале аст. вақт аз оне ки шумо асбобро, навохтани асбобро ёд мегиред, меомӯзед, ин ба шунавоии мусиқавии шумо бисёр як ёрдам мекунад, ёрирасон мешавад, ки суруд сароидани шумо бисёр тоза мешавад. яъне ки шунавоӣ ҳиссиёти шунавоии шуморо мустаҳкам мегардонад. бисёр хуб. пас агар ҳамин гуна аст, бед созро дар даст мегиред ва суруди савумро ҳадияи бинандаҳои мо месозед. دیگر باقی سیو افسانه دریا که باشم با پری ماهی شب در خانه دریا که باشم با پری ماهی شب در خانه دریا پری عشق من مثلی پری ماهی به دریا رفت پری عشق من مثلی پری ماهی به دریا رفت بجویم سینه دریا دلی دردانه دریا بجویم سینه دریا دلی دردانه دریا چومد دو جزری غلطانش چو اوجی رقصانش فیتم مستانه در پیچو خمی مستانه دریا بگیرم یالی زنم محمی از کودکوار سواری کوهی موجود سواری شانه دریا زی مستی حلقه حلقه بی سلام زنجیری امواجش که از من یاد دارد خیل خطیرین دانه دریا زی مستی حلقه حلقه بی سلام زنجیر
از من یاد آرد خیل قطیرین دانه دریا سنم آخیر به دریایی دلی طغیان پسندم را کی باشد زنده در طغیانی جاویدانه دریا بسا رفتم به دریا شایر و دیوانیش آرش کی صد دیوان غزل دارد دلی دیوانه دریا رامزم دیگر باقی سی و افسانه دریا کی باشم با پری ماهی شب در خانه دریا شب در خانه دریا شب افسانه دریا واقعا هم آفرین. من احساس کردم که موفقیت شما همشه یک جوان هنرمند در آن است که اول اینکه هنرتان را دوست می‌دارید، یعنی همون گفته های استادانتان رو فراموش نکردید، شعرهای بلند می‌سرایید، آهنگ‌های زیبا ایجاد می‌کنید که این موفقیت است. ببینید در برابر همه رامشگرانی که زیبا نواختن، من تاثیر نوازش من همین اسکریپکا بسیار زیبا، بسیار عالی. آفرین به دستانتان. این از مهارت کسبی شما درک می‌دهد و دیگر رامشگران هم خوب عالی اجرا کردن، ولی احساس می شود چیزی که نغمه های البته دلگرم کننده دارد. چون اکنون آمده دویسته آهسته و عنوانی نام هنرمند را هم کسب کردید، به دست ساز گرفتید، نواختید، سراییدید، به برنامه ها آمدید، به آزمون ها اشتراک کردید و از این همه چی برداشت کردید برای خودت؟ یعنی بزرگی هنر را احساس کردید که چگونه است؟ در اصل گرید راه هنر بسیار یک راه دشواری پر پیچ و است. البته. اما اگر سراینده پیوسته از بالای خود کار کند، با گفته شما که سپارش های استادان را سری وقت همان جانب اجرا کند و سپارش آنها را یا که گپی آنها را نقض از خود کند به خود گیرد، پیوسته از بالای خود کار کند، سراینده بسیار یک راهی شوق‌آور است. راه هنر در برابر آن که راه پرپیچ‌تابی دشوار هم است، یک لذت خود را دارد. وقت البته هنرمند دوست می‌دارد وقتی که هنرمند را گوش می‌کنند، البته صدایش را گوش می‌کنند، برای خود یک می‌دونید حسی وطن دوستی پیدا کردن در این راه هنر. یعنی که در یگان فستیوال ها، آزمون ها اشتراک می‌کنید، بیرق تاجیکستان از ما وقتی که پرافشان می شود، حسی وطن دوستی زیاد می شود. مخلصا هم باوری دارم که اگر یگان این یا یگان هنرمند خوب و بهترین هنرمند سرایندگان رو بینن، با دیگر ملت ها یعنی که فخر کرده گفته می توانند که انا این هنرمند از ما است یا این ورزشگر از ما است، اون من که حسی وطن دوستی زیاد می شود. بله، تشکر. خب مقصدها چگونه است؟ تصمیم ها چگونه است که باز در این راه موفق بگردید؟ چگونه میخواهید که کارتان اوج بگیرد؟ چگونه میخواهید که رشد کنید باز؟ چنان که گفتم پیوسته اگر از روی خود کار کنیم، همکاری با استادان کنیم، با آهنگسازان همکاری کنیم، یعنی که اگر سفته شدن گیرید پرپیچ‌تابی نفهمید، دشواری نفهمید و پیوسته باز آموختن و برای خود چیزی نو رو پیدا کردن است. بله. دارید نقشه ها در پیش که کنسرت های زنده برگزار کنید، با نواحی های مثلا کشورمون سفر کنید، برای ایشان، برای مردم سرود سرایی کنید، این گونه نقشه ها هست؟ البته اگر نصیب کرده باشد باز هم میگم در آینده نزدیک، یعنی که اگر همین سال باشه شاید سال آینده باشد، یک برنامه هنری کرده نیت داریم که با دستگیری استادان
дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи худро пешкаш намоем. ташаккур. Аз ин ҳама ободӣ, аз ин ҳама озодӣ, аз ин ҳама сарзамини осоишта чӣ гуна бояд ифтихор кунем ҳамчун як ҷавони ҳунарманд? ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихорманди, яъне ки миллати худ, ватани худ будан аввал аз синни кӯдакӣ дар тарбияи оила оғоз мегардад. мо бояд пайваста фарзандони худро тарбият намоем ки ҳисси ватандӯстиашон боло бошад, зиёд бошад ва баъдан дар дасти устодон тарбият гирифта бояд пайваста кӯшиш кардан дар кор ки ҳамин ватан модаро дӯст бояд дошт. ватан модаро дӯст бояд дошт, ифтихор бояд кард. ташаккур. хуб, қаноат бояд кард. таронаи охирин чӣ ном дорад? таронаи охирини мо панди кӯҳна, матни устод лоиқ. ман медонед як суруди хоразмӣ гӯш карда будам, дар хотирам шояд 12-13 сол пеш бошад, дар овони донишҷӯӣ. оҳанги Комилҷон Нотаниёзов, яке аз устодҳои забардасттарини Хоразм мебошанд Ӯзбекистон. бисёр ҳамин оҳанг писанди ман омадагиаст ва ман ба ҳамин кӯшиш кардам ки як матнеро интихоб кунам ки ҳамин оҳанг аз яъне ки суруди ки Комилҷон Нотаниёзов месароидан устод камӣ накарда бошад. бале. суоли анҷомӣ, аз барномаи мо чӣ бардошт кардед ва ин барнома баротон писанд омад? албатта барнома бисёр бароям писанд омад, зеро ки вақте ки худам пайваста тамошо мекунам барномаи фазо, на ҳар ҳунарманд метавонад дар инҷо биёяд ба тариқи зинда иҷро кунад, суруд бихонад ва боварӣ дорам ки агар ягон боз истеъдод мумкин шояд пайдо шавад аз барномаи шумо тамошо карда ва мехоҳам ки чунин барномаҳо аз тоифаи чунин барномаҳо зиёдтар гардад. бори дигар сипос барои омаданатон, барои пешниҳоди мусиқиҳои зебо, таронаҳои зебо ва бинандаҳои гиромиқадр, ба шумо ҳам сипос барои моро гӯш карданатон, тамошо карданатон ва ҳамеша бояд ояти шукрона бар лаб дошта бошем, чунки воқеан ҳам мо дар як ватани зебо, дар як ватани ҷоноҷон зиндагӣ мекунем ки аз хоки он хона месозем, аз обаш ташнагӣ мешиканем ва ифтихор мекунем ки чунин ватани нозанин бо номи Тоҷикистонро соҳиб ҳастем, фарзандони ин ватан ҳастем ва бояд бо дасту дили пок барои пешрафти ин диёри азиз замон ҷаҳду талош намоем. азизон, ба анҷоми барнома расидем. таронаи анҷомиро Далерҷон месарояд. то барномаҳои дигар, хайр. بکف یاران بکف یالا و در دل غبار چیست امروز هم گذشت غمی روزگار چیست آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است هر دم غنیمت است آدم غنیمت است آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است هر دم غنیمت است آدم غنیمت است هر دم غنیمت است آدم غنیمت است یاران بهاری عاشقی با گل فشان گذشت دریای دل
دل زی ساحلی سود و زیان گذشت. این دل که رنج می کشد تا که سلامت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران و آرزوی دل باید رسید رفت، نازی زیارگر رسد باید کشید رفت. یاری که ناز میکند تا کی به همت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فداییم، سری کنید در هر دری ترانیم، شعری دری کنید. شعر و سرود شعله‌ای دردی محبت است، شعر و سرود شعله‌ای دردی محبت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران به کف پیاله‌مو در دل غبار چیست، امروز هم گذشت غمی روزگار چیست. آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است، هر دم غنیمت است.